Arimi ba county ya Tharaka Nithi ne baude itubambire kubanga ni miunda yo nonto pomaanda kurio kenda batakuluko ni mburere kuoneka kuratha bone kuringana na MC wa Mwembe John Kinegeni ura uweterwa muno arimi baba kethira bakiamukira mboleo kuma kidethirikari. Samro Geshima aina ripoti. Kuringana na ataalamu ba uchonkoni bwarera mbura ya nthano iririgirwo kura kwambiria kiumia kia bithatu kia mweri uju. Ikumania na ugu MC wa wadi ya Mwembe John Kinegeni gakuota akuria arimi bathuranire minda ya gukurio kenda baigwa bakwanda mbura eno ikiambiria kura. Taino nikagitaga kumenyera migunda kubanga mtu agietagira kero marima kwenda kumutwa ukimumtaga ukethirania migunda yaku wega weterete kagitaka kuanda gakinye na kagitaka kuanda tigatigerie ntuko nyingi mtu atikeje kwikara kiuga ga fertilizer tembeju ureka kwibanga kakaiko kagitaka kwibanga nikanda kagitaka kambula ikinyogu withdraw iseti gakuota arioria arimi baraba gutinda makombeni mathirikari kuria fertilizer betere nuntu kagita ka fertilizer etikurekoreto makombeni mamu ni boy kara bokendinga ga thimu na bokemburagia fertilizer twaugira ata bwayo kiambere ndenda kubumenyithia fertilizer guteo nkinyu theru na guteo nkinyu Tharaka Nithi lakini process yetu augira fertilizer ikanenkanwa magutuni hala sosionia turakirera kwa ndio Montoni menderete na mbuge tomde timu ya Ministry of Agriculture kuma ki county nira intume magutuni nuntu bakwija kulagira nyombelea na ikanda kuga ni mbina mbie kwendekana ku ariuga ntugo itare raja fertilizer enu ekegwe kuretwa akiuragia arimi baigwe bari na weteri kogwa ntube turi bagia na komeria na gukiriria makimenyaga fertilizer ugunga bana muthomi njuki augire na tuyo tinde tatongore tumu requestete nitugwitikania fertilizer keja magutuni nikana ntube tubatiga kuthija kulaja muno kugira fertilizer. Nkiripotera Wero TV kuma gicigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.